Komeza kwihanganisha muri ibi bihe bidasanzwe turimo kwibuka ku nshuro ya 30 Jenoside yakorewe Abatutsi mu 1990. Umunyabigwi muri ruhago w'ikipe y'igihugu Amavubi Gatete yageneye ubutumwa urubyiruko arubwira ko ari umwanya wo kwiga ndetse no gusobanukirwa amateka ya Jenoside yakorewe Abatutsi. Ni ubutumwa yanyujije ku mbuga nkoranyambaga ze mu gihe u Rwanda rwibuka ku nshuro ya 30 Jenoside yakorewe Abatutsi mu 1994. Gatete ufatwa nk'umunyabigwi w'Amavubi dore ko yafashije gukina igikombe cya Afurika cya 2004 yagize ati kwibuka ni umwanya wo guha icyubahiro no kuzirikana abacu bazize Jenoside yakorewe Abatutsi mu 1994. Ni umwanya kandi wo gufata mu mugongo abarokotse aya mateka tubahumuriza. Uyu munyabigwi kuri ubu usigaye ari utuye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ageze ku rubyiruko yagize ati ku rubyiruko ni umwanya wo kwiga mugasobanukirwa amateka ya Jenoside ya nyayo kuko abayagoreka bahakana Jenoside ari benshi kandi ari bamwe mugomba kugenda murwanya. Twibuke twiyubaka muri ibi bihe bitoroshye u Rwanda turimo kwibuka inzirakarengane zazize Jenoside yakorewe Abatutsi mu 1994. Aba bakinnyi b'Abanyarwanda b'umupira w'amaguru ni bamwe mu bakomeje kugenera ubutumwa Abanyarwanda cyane cyane bibanda ku rubyiruko kugira ngo bakomeze kurwanya ingengabitekerezo ya Jenoside. Ikindi kandi ku rundi ruhande ikipe zikomeye hano mu kwisi harimo ikipe ifite ibigwi Bayern Munich ndetse na Arsenal. Hari abakinnyi ba Bayern Munich bafashe mu mugongo Abanyarwanda mu bihe byo kwibuka ku nshuro ya 30 Jenoside yakorewe Abatutsi mu 1994 batanga ubutumwa bwo gukomeza kugira ubumuntu. Ni ubutumwa batanze mu gihe u Rwanda rwifatanyije n'isi mu gutangira icyumweru cy'icyunamo n'umuhango wo kwibuka ku nshuro ya 30 Jenoside yakorewe Abatutsi. Ku butumwa bugaragara ku mbuga nkoranyambaga z'ekipe yo mu Budage bwashizwe hanze kuri iki cyumweru tariki ya 7 Mata 2024. Aba bakinnyi batatu nibo bagaragaye ku mashusho yo kwifatanya n'Abanyarwanda mu bihe byo kwibuka. Ni Abadage babiri aribo rutahizamu Sergio David n'umunyezamu Peter ndetse na myugariro w'Umunyakanada Alphonso Davies. Ubutumwa bw'aba bakinnyi bwagaragazaga urumuri rw'icyizere cyazaza h'u Rwanda. Babusoje basaba buri wese gushyiraho akadomo ku bintu byo guhakana Jenoside yakorewe Abatutsi ndetse bihanganisha muri rusange Abanyarwanda muri ibihe bidasanzwe byo kwibuka. Arsenal yo mu Bwongereza yabimburiye andi makipe y'Uburayi mu kwifatanya n'Abanyarwanda muri ibihe byo kwibuka bimara iminsi 100. Perezida Paul Kagame na Madamu Jeannette Kagame nibo batangiye igikorwa bashyira indabo ku rwibutso rwa Jenoside rwa Kigali ku Gisozi bunamira imibiri y'inzirakarengane ya Jenoside bazize Jenoside zishyinguye ndetse banacana urumuri rw'icyizere nk'uko mwagiye mubibona byagiye bicicikana mu mafoto ndetse no mu mavideyo byacicikana ku mbuga nkoranyambaga. Yes, nibyo koko tugomba kwibuka twiyubaka. Urabona ko n'ibyamamare byagiye bigenera ubutumwa bukomeye Abanyarwanda bwo kubihanganisha muri ibi bihe bidasanzwe. Muri ruhago ni byinshi biba byagaragaye ariko nuko n'ubundi ku rundi ruhande kuri uyu munsi amakipe akomeye nibwo araza kumanuka mu kibuga. Turaza kubona Real Madrid iraza kwakira ikipe ya Man City. Ni umukino w'akasamurwe twavuga ko ari umukino udasanzwe kuko izi ekipe
zifitanye amateka mu by'ukuri mu bigaragara. Muribuka ubwo Man City igeze kubanza ibitego Real Madrid ibitego 2. Abanyamakuru basesengura ibijyanye n'imipira bavuga ko fini byarangiye ko amanota bayatwaye muri zirige. Burya ngo Real Madrid ngo ntabwo ijya yiburira. Ibi byaje gutungurana. Real Madrid yaje gusubira inyuma ikubita imifirizo y'ibitego ikuraho amanota, kandi ugeranyije ekipe ya Real Madrid yari iriho kuri ubwo ugeranyije n'uyu munsi bisa nkaho nta difference cyangwa range nini iri hagati ya ekipe ya Man City na Real Madrid. Bivuze ko rero Man City uyigeranyije na Man City bakubise icyo gihe ya Pep Guardiola yari ifite abakinnyi bakomeye, ariko ubu tuvugana ntabwo bakomeye ku rwego nk'urw'ikipe ya Man City yari ifite, kuko wabonaga abakinnyi basimbura n'ababanzamo ari abakinnyi bari batandukanye cyane. Uyu munsi ndabashuwa dero yari na Man City ni yes yo igomba kuba ku rundi ruhande. Bo bivuze ko both team zigomba kuba zatsindana. Real Madrid na Man City kuri uyu munsi baba rwambikana. Hari n'amakipe akomeye yari buze kongera gukina, hariyo Bayern Munich na Arsenal. Izi ekipe n'ubundi nazo abimburiye andi makipe mu guhumuriza abaturarwanda muri ibihe bidasanzwe byo kwibuka. Arsenal iraba yakiriye Bayern Munich. Ndakeka izi ekipe zombi zifite amasezerano n'igihugu cy'u Rwanda mu rwego rwo kwamamaza ibintu bijyanye n'ubukerarugendo byose murabizi.